primary school nitwikiriza ngo buri mwezi nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha ruringo rwa senior. Usibire kurungi twakutangira ishahaniza Agacencwire ebiro by'ukwezi n'ebirabiri ukwezi noko kubanza umwaka n'2026 Serena Nuwamanya Loyce Gavah nitwe turabintu kutwara mu Agacencwire agutwatebekanisa mu bibazo yogo ndisa kwakire mito y'amakuru kuturagaruce twije n'amakuru agumbujire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazisiring. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma mu human resource management. Omugacencwire kireki tumwebaze mwine yarangirwa ko musingizo mukaruro ko mujwekera w'emyeto ahabwe cyanga cya burengero izoba mwine Barbara mwine abasingira karura katiro nyimwebazyo baragana sokora haburemezwa batura kandi nyina masuko uburyo basingire ayikirize kuyasinga na nasingirwa ayikirize kuyasinga. hari umushijo witwa ahabwe kutekateko kwibembuzi umurika kumero nanyoweke nyine uragamba owanjeri baco butimba nzitire barukunyibiro mwani balimana hasi. Agacencwire ombwejire hariho umushijo yitsirwe umugombore ya Nkoko district ya Kakumiro abo kutekatekwaho okuba ayiberembuzi yo mutura abaturani betombe turabyo kwerinda abwa abantu bari kubanyangaraza ubwo bari kubihaho ebintu byabo. Oisro ya Manyonkarni Todeo obira ryo mushubuzo mutawuni ya Mwitanzije kandi ayitiro mu trading center ya Rutoma muri Nkoko. Haisiro wanyuma yo kutekatekwaho kuba iberembuzi yo mutura ebicweka cyaitu twino buzibu bwinji obusasi twine bwinji ahabwa abashuma nanyoweke nyine uragamba owanjeri baco butimba nzitire barukunyibiro mwani balimana hasi so obushuma kunuya burengesereze hati na hati already yine nemishango mingi mu mukoti abo kwa twaturahurira ngo arahoza n'abantu bamwe na bamwe mu makoti agarawukana nabwo cyo turaterera abasigazi na munonga abato abakina mani okwenyigira mukora abo kuba president akatwereze sente za PDM. Chairman wentebe yo kubanza ahabwa Rutoma B Muhabwa David najyango mucangace abashuma bakarwanisubwa ngwaba barugera heru ya Rutoma. Kuna abashuma babire baliyo binji konka hatiya bo kugira ngo nibakera kubacendeza bari kunaka ba defense bari kukanya bari kubabinga babire batakiba munonga konka babire nibiba umushweka cyo bari kwiba konka abashuma babire bacenderera umushweka cyo konka hatiya kandi abampati twumanye bari kuruga tuli kulungi omusecurity omubyo kwerinda kandi abantu bayikaire nibagiteribaniza muno omubyo obusuma baitu security eroho baitu obusuma
bubaye bugeze ni bukeha omwaka nkagumu imyetono bashaba kwekorera bakeharo kwiba ikiri kubarugiraho kohoka n'amagara gabo no kwitwa kubi. Abataka nkubasaba tukole na amani tusobole kuyimucha amaka gaitu na muno abasigazi kuba abantu bebayise omuntu afire hano na bano bebatereire hano ondi afire musigazi nawe asigaireho nawe musigazi so nikimanyisa ngo abasigazi tutukwenda kukola. Gasha kwa Thomas tumwebaze. Thomas tumwebaze. Polisi mu rushere kiruhura ekwasiro wa Maher retired sergeant James Kakoza uri kutekatekwaho okuba atire mugenzi we okwika akufa obwalemwe kwikirizana bwanyuma yo kuzana hamwe amatatu ga sente. Retired sergeant James Kakoza yakwatirwa muri inshere mpango. Ugu nagira ngo byone bibaroho no bamugamba aho tine cyari kumanya cyona ahabo kuba we no mugenzi bakaba basinzire kandi ngo utari kwijuka bari kuzana amatatu ga sente. Nyuko bero bazuma ayite betu yo mwanje kuko yuti kumanya nayo cyari tandikire nayo cyakomera tikumanya kutwatandikire no kutwahiriza tikumanya iyo shaka mu gina abirenga shaka mu gina abirenga kuba nabiri tika nabiri kuyaga tika nabiri atomuto bujiro tika nabiri nubu kunuka tika nabiri. Retired sergeant ogu nagira ngo bamubeherera ngo nakorese njaye abati tikubanya yo cyaro nimanya kabuika ndiamana natumagasi no wena kabuika ukora ki nuguturu no nywa umbwe mazi kashenjaye icyo kagire ko bunkoma turakomera hano ese no gikosoka jigarakaho jiyo mushaka jiyo ngo ne kubura mu jiyo njaye keta kuranga jiyo ukorero natwa rukojini kandi hano jiyo nateje niki nekiri azachikwatira njaye ako yini nkumara ko kantangire ori nyangire njaye bino jinywa nkamate iwe jiyo uwakomera tunagirigire turakomera hano karuganda twenda kaba. Chairman w'entebe yo kubanza habwa nshere mpango kandorari z'abantu nibareba mu rukwe rwo kukwata Kakoza yabasima habo kufayo kandi yayoreka Kakoza yatandikire no mugenzi agaba bakambazana matatu zesente kubashiza amitware 5 umugenzi yagaka yamutere ndije mitware 3 yabi mitware 8 Kakoza no kujya tokushimiko no tware sente zanje ko kumiyomagara gense kandi Kakoza ntumenye ko umuntu obe naretse njayi tokoza bonko ko umuntu bari kurumino ahacyari. Chairman nayenda buri umuntu we no rukore so mukozi okumuhandikisa mu office ya LC1 ngo habo kubo butabahandikisa nico kikanyiso bwiso mu shwekeki ndo bayitwa mbishoka bitakushana bayitwa abakozi mbayita abandi kitugambira abantu ngo bakwata abakozi babo batwara ba Chairman LC1 babagambeho kubagambo babashobore banyuguna arga oyine ndanga muntu agerete oyine kibara kirete kunko umuntu noshanga ayino mukozi atakwenda kumutwara wa Chairman agira nke cyabaho ato umuntu no wa Chairman wa government. Gasha kwa Paulo turiyamureba zamu namakuru nko kukiri kubabura umwaka na hatabara amaji abari kurengo mu metwarena nibo bizire kuramaga umwanya gwa Katosa umutawuni kanse ya Chenjojo wakwijuka ekiro cyo mushyikirire Adolfo Tibeyarwa Rudingo omwe ahabajurizi abaferire edini Saint Adolfo Tibeyarwa akaba ryenzarwa ya Katosa kandi nawe akitwa umwaka ogwa 1886 omurina mugongo Kampala. Ishaza rya Fort Poto rikataho burubirabiro na mushanju okoko banza okubekero cyo kwijuka mushyikirire Adolf kandi buri mwaka abaramagikurwa mu Uganda na heru nubeshiko mwanya ogu okushaba ruhanga. Amukoro ogu okuburira ekigambo kya ruhanga kwebembire Right Reverend Vincent Kirabo Bishop wa Diocese ya Hoima kandi ogwashabira abaramaji okutwara St Adolf nk'ekyo kureberaho omukwikiriza abo abatekanizibwe okubisoroza. Adolf Tibeyalirwa na bagenzi be
bakahura iraka lya Kristo bahondera irembo erifunzire. Tuliro makuru amarungi Kristo nagamba murabe omwirembe rifunzire, muraba mwirembe rifunzire no muhando gwo bulemezi, omuhando gwo kwehayo. Obwo arikwebembera ekitambo kya misa Archbishop w'itware lyambarra Lambert Binomugisha ahirira aha yahiga abo bona ababire bari omu karuru okukoresa obwire bw'okuramaga kwa Katosa okwegarukamu. We as a country have gone through general elections, a period that often brings anxiety. It has brought joy to many of you people of God. And as people of faith, we thank God for guiding our country through this process, even as we recognize the continued need for healing, reconciliation, and renewed commitment to the common good. Itwe Katosa Parish, itwe nkisaza lya Fort Portal. Adolf tubeyalirwa nitumurora nkemanzi yeitu. Emanzi eyatuwebembire na akarorwa ko kwikiriza. Emanzi ezinde zitumanyire zirwana obulemu obwensi beituwa akarwana obulemu bwo kwikiriza yabusingura kandi hati alimukuhaisa nko kutuhura mu kitabu cyo kusukulirwa na haisa omumaiso gaisitwe akwasira amatagi byamazire kuwojya ibijwaro byenesagama bya yera. Abaramaji abarukurengo mu mitwaro ena n'enkumina kurwo mu Uganda na heru nibo beshukire Katosha kandi aba bagambire TV West ekibaretire baramaga ubwoko mbafuma wo kuza ijaha Kristo ijaha ijo shabe abaramaji bakashara tushaba abajuruzi bakafere dini bakaba batamba bazana mgo batuturarga ukubanza okwa gatano syo bantuzana mgo nabo stili kushaba ombajurizi abaferi dini hata nisima mkama kule nyona iko mwanya kwa Katosa oho mujurizi witu atubeyerura ahandi sana. Omukoro ogu gwetabirwa abebembezi batari omwe na bamwe kurwo mu kyanga kya Toro kandi bamanyise ngu government neza kurekura sente zo kutungura omwanya ogu omumbarira ye-2026 2027 kandi ningoza kuhereza amakuru amarungi nti master plan eyokurora nekuza ekikaro kya Katosa nga tourist site eyomulembe eyera standard yensi yona negenda kurabibwaho mu budget yenu eyebiri 2026 2027. Pilgrims wengi muno this season bahikire mtwalo ana mtwalena na kumina kiteka kimu for 4 days bantu wengi muno so tujja kuteka obulyo kusaba government kuyamba bwangu kurora munambere tureje kugendera mu Parish ya Butunduzi ni yebembire entebekanisa z'omwaka ogu kandi omwaka ogu abanyadini nka Robert Muhirwa owa Fort Portal Diocese, Karist Rubaramira owa Kabare Diocese, Bishop Vincent Kirabo owa Hoima Diocese n'abandi twabuzira hakushaboku gasha kwa Daniel Bingana. Webade Daniel Bingana. Omuhwezi wa mufti wa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Arwaswa Muhammad alajire polisi mu rurembo rwa Hoima okukwata imamu w'omuzigito gwa Hoima Town Mosque kandi olyo muhwezi wa District Calf wa Bunyoro Muslim District Sheikh Swaibu Ntegeka ahabwa emishango eyokuryangatanisa sente z'obusiramu. Abebembezi b'obusiramu mu Uganda Muslim Supreme Council abebyo kwerinda n'abasiramu batari bamwe na bamwe batahira mu nshonga z'abasiramu ab'omuzigito gwa Hoima Town Mosque bwanyuma yo kwetomboyitira imamu wabo Sheikh Swaib Ntegeka ngo naryangatanisa sente zabo. So you are here to prevail over that threat and restore peace and sanity such that the people of Islam begin to fight. Arinda Abdul Razaka omuhezi w'umuhandiki w'ebyo kutebekanisa z'obusiramu najango bakasindika ababazi b'ebitabo aha muzigito ogu bitu imam akababinga.
niyo yanyamagira amajwara nagasanga ki mu muganda ko emesereza turya abasalamu twakwita tushomere kuwana webe tuzabata birungi Deputy Secretary General in charge of Finance and Administration. The administration gayenze kulira mu Uganda yonna ngenda kusindika audit. Audit ya sent. Wano local sales ziva ku sent esigala 108 million. Evawa no local sales per year. Twagala kumanya sent ezakuze ki. Omwezi wa mufiti wa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Ali Waiswa Muhammad omukugamba kwe aragire polisi okukwata imamu ogu n'okutandika kuchondozibwaho. Koti yakivula makage tamanyi bitibwa by'abantu buli omu amutonera tumera is criminal is a real criminal era okuva wano yenna musanga akwatibwe. Sheikh Ali Waiswa najangwa eky'obusasi n'okushanga imamu najemera bakama be omu Busiramu. Abasiraamu n'obulina kintu kyazze n'oluka ng'okimanyi nti mufti yakugenda ati yakuwa obukulembeze ng'okimanyi nti Uganda Muslim Supreme Council yakuwa obwa imamu ne bajja ku kyalo kyo ne bajja n'oluka. Ogu ashabira abasiramu okurekeraho kutwara buri nshonga y'obusiramu mu kooti kureka bejunisa akakiiko akatiirweho kushoborera enshonga z'obusiramu omu kyanga. We pray that they go further to reinforce that security and also to maintain the collaboration with the Muslim community. We equally thank the Muslim community and the non-Muslim equally for the support they have been providing and for the patience of things that have been done wrongly against them. We pray that that will change. Omu rukiiko rwabiro rwa kataano Imam Shuaib Ntegeka akehakana ebiri kumugambaho arikujangwa abarikweyendeza byabo nibo barikumuhiganisa. Mufiti atorine kandi yarahiza akakiiko k'abebembezi abakiire kakye okwebembera omuzigiti abebembirwe owabira district card wa Bunyoro Sheikh Musa Babanja gasha kwa Ambrose Nuwagaba Katoto. Ambrose Nuwagaba Katoto twaza kumuraho twije n'icweka icya kabiri. Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Polisi akwata omwisherukaro wahumwire ahabwa okuteekateekaho kwita omuntu omu rushere kiruhura. Ayite bitu by'omwanya kuko yuti kumanya nayo cyari tandikiri nayo cyakomeye. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness.
Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Korku bujwireje turupetaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note kurugera kimwumbuki mu bwensho za Ankole Uganda ayi ensinembe hononje birukweza burujuma rw'umwani ekitari handi burujuma n'uruhingwa no kwegendesereza kandi rushorumwa by'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunozere gwinaka ho komutindo hasa guterekana isigweje kora birometendere chere ukongera birungo byitunyamurungi abahingi n'iminyeto no bahwerwa Ankole Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana murungi ko mutano ogwa Ankole Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya biri kukeraho tera note 8 note 5 Noro no mwanya gwo buhumuro oguruma businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel nithoburaro mwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokora mu amagenyi agaburicika oine business meeting leta abantu bawe om conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyo kurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimo ecyo kunywe cyekikacho ejo rukwenda ebyo kwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 075 tusange asungine n'akatare kakatozo akashozi kabe harwe omuri Mbarara City. Bumbire Secondary School Day and Boarding eri kushangwa Bumbire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa beji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwa munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera note mshanje 2 3 21 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine
byuni nshara keki tukaza kunywa mbogo na wapensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje otwiro ine chetengo chokushuma obunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa obunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomere nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetungira obukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omumisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Evelyn Health Training Institute Mbarara City, improving community health. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby dondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kube Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kanu na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Tumu Medical Institute erashangwa muri Rugongo Karongo Buhweju District barakira beje abojo n'abeshiki okwija kushoma certificate y'obunasi nursing certificate y'obuzalisa midwifery diploma y'obunasi extension diploma y'obuzalisa extension itende cyo handiswa mu bwijire omu ministry y'obwegesi nemizano kandi na center number okuruga mu Unimap itende cyo ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweje library jire bitabo internet na wifi bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma bashashura sirinje miliyoni 1.1 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju mushanju ni 5 mushanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusi y'abantu mwena umwaka musya ogwe2026 kandi nitumanyisa abantu mwena nguri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisari 25 okwerache Kenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esingira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize ogwe2025 okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano Omuzaire otaferwa mu gishogo St Kana International Secondary School erukushangwa kilomita 10 haruguto rw'ishaka Kasese Kashozi Butare ryine byone byo mwegera kwetenga kushongo ko mucyo n'ubwegesi ishomero mixed boarding on A level kandi bina bashomeza batendekirwe munonga nibashomeza arts na sciences computer training agriculture na farming bina stocked library na modern equipped science laboratories ebyemezana mbwenu bobebembira amashomero gona omuri Bushenyi district abeje bareberwaje munonga kandi school fees nizibasubwa buri omwe registration yatandikira ishomero buri zoba kutandika nakasheshe kusyo mwabazi tera no tumushanju 5 kinana nina 18 fear God and excel.
Zamu omugacenshire eminyeto okurwa mu districts eziri gukora burenge rw'izoba basibire ahari Ntare School aho muri Mbarara okutera akaruru ko munyishengero w'eminyeto bwa burenge rw'izoba aha akaruru kahwera mwine tumwebaze niwe yasinga akaruraka konka haba harimo bari kugira ngo akaruraka tukaba mu mazima na buringaniza Mukaruraka bamwe mbaba besimbere okuhayahayana entebeji bayiriko butashemerwa ngo akaruraka taba mazima n'uburinganiza buli region hostinga elections in obakuba bayira hatinga nkore next time esemeri kuba Mbarara I mean Toro next time akaba Bunyoro next time akaba Kigezi but tubaine the highest form of injustice obuli bwenguze okusingira ikimu kurora ngu last time election yenu yakaba Mbarara na hati mu biro bina byonka bagishiftingire bagiha fotokoto bagireta Mbarara akaruraka katerwa hishomero rya Ntare School aho muri Mbarara kandi abajwecerwa bashatu kurwo mu district za Burengero izoba abarkwike 2024 kurwo mu district za 38 nibo bari kutera akaruraka kitabire mu delegates 2000 na bantu 94 bakurwa mu district za 38 tubayini barwo mu sub counties bashatu na no municipalities hamwe na naba unsa babiri bu district na nomwe ombarema aha district level ba candidates batikaho bagamba harmu voter bribery kandi twabashaba ngo batworeke abantu abantu bahirize sente tubabasa kutworeka konka kuba tugambira tugaruka tuzamuzindaro tugambira abantu tugambira n'abantu batera karuru taru kwiriza sente bamwe mbaba besimbire ahantebeji bagira ngo akaruraka tukaba mazima abandi bashabo wasinga akaruraka okora haburemezi oburu kutegana semnyeto omuru burengero izoba tambwire 38 districts to no western Uganda mazima government mutuyambe eminyeto erukubi obire no yemero buza how many of you are employed by government obiro takubasa kuvunana mbwe nabana naboro munonga entebe y'obunyishengero bw'emyeto ahabwa burengero izoba ebiresimbiro abantu mwenda ku rugombe bitari bumwe na bumwe ebyo butegeki. Don't know, I was talking to someone, I think this generation is cursed because like myself, you give me 200 today, by evening it will be done, but someone goes ahead to be confused because of the 200. I think the youth themselves have a problem. Ismail atwizukire tachi wabakurire okuteza karuraka yarangirira tumwebaze mwine owe kibina cha NRM nko musinguzi no bururu 1557 akuratirwe nakandi Babra owihayo bururu 404 32 33 34 process yabanungi sofa twagiramo injuro kututeganisa abanza amunana ba youth bacabayenda kurayotinga ngembera ikikana twatira karuru tukagira nshonga kaba karuru kemirembe kaba karuru kihorere gasha kwa Anita Tkunda. Anita Atkunda tugumiza munamakuru okutera akaruru kaba division mayors abwambara city katambwire kurunji izobe rya nyumwebazyo abanda baterirwe akaruru habire harimo ba kansara aba divisions. Omurimba City North Division okuhakahakanira entebe yobwa division mayor kubire kurya hagati ya gumisiriza cha bwisho owa independent hamwe na Benon Mugume owa NRM kandi ahibihwerire cha bwisho anagise Mugume ebendera n'obururu kanana igana 33 kandi Mugume ahireyo bururu kashanju 227. nanagangiri abantu nikashishi
hari akarura katebekanisiibweje n'akaruraka first of all nyenda kwanga kushima ekitongoro cy'electoral commission abo kutebekanisa akaruru karungi katari mu bucumankuzi katari mu buryanguzi ariko abantu bateraje akaruru kabana karabaha computer kuya tutera ubururu nyakano ko karuka nabanza kureba katebekine mbere cyungusindira ekitongoro cy'electoral commission kandi kuko natandaganya ingamba mu kasesi n'amasuku mingi ngwakorakaniza kasinga Joma Mugabi agarukira mu ntebe yo bwa Division Mayor ahabwambarira City South Division no bururu omutwaro gumwe 12 arukusinga Francis Asimwe Ntenje owa Independent otunjiro bururu 15,562 arukoraterwa Sega wa Kwarish owe kigombe cha NUP oyihireyo bururu rushanju 64 kandi Mary Francis Semambo Kabaterine owe kigombe cha ANT atunjiro bururu 315 rero bya Mukama Regan owe kigombe cha FDC ayihireyo bururu 86. And in accordance with section 147 of the Local Government Act, kubanza ni intabarisi abantu bambara City South abo kumpereza ubururu bwingi munonga ukanta mu mwesije kugumizamu ndumeya wanyu wambara City South akarura kabiri karimo ibintu bingi emhendano emhona yitu politicians nekera kuruga ahantu bahabu wahagera ubutahagera abantu barukushana kandi twugira ngo n'icyagarukira yawe ikintu kirinka no mu abo kuba no hagiro ogo cyagiro cyobora kuhagirira ni wayanga kuhagera mbyo butegeke ibintu birumuro maye butegeke no kubara no bara amakuraga gashakwa ari waswa ahabwa TV West waswa abasingira karuru katirwa nyomwe baziyo muri Shemo municipality ne bahaya okuretaho bumwe no kwatansa ahabwa abantu bona ebi babigambira izoba ahakurangirira abasingira karuru abarumu nakarisa Rukiya owe kigombe cha NRM asingira karuru ko bwa meya ahabwa Shema municipality no buceka 5 na 3 aharigana hamwe no twirara speaker Steven Katwiro Munda no muhwezi we Justin Komujuni nababasingire inshunga yanje niyo korra abanyashima we have a lot tukwenda kubakorera kandi obatira karuru obatakatire kwarabe nazo mu irwaro naija kuraba haruguru turabe naija kuba naraguzo mu irwaro yero turabe tutungire funds itunkabebembezi tukakora kwarabe narabo mu nguto still the same so ate kintu kushaba abanyashima bona obampagire obatampagire mazima ni beta ngo bishe tukwatanisa teka ngunyowe ni nza kwebembera abantu bona abo kuba wakora uruguto tokujyo tukanda banje no babimbara bayo no barabamo wazo mukanso watekaho police sente za kwija no serving abantu bona nabo cy'abantu bona basingire ababari abanje twine kukwatanisa nabusingire ngaburijo abo kubona ububwebembezi mwantera obururo mbwinji mwine nshonga habenje mwantera obururo mbwinji baratukoreta uniti nite tukafuna ochenti kareta unegereta negendo misho inguto zitu zikafuna ukora sikubanga kano ikomutawuni abantabine business ro barabya mu moto kora business yana etangwa mucucu Rukiya obira kwatire kigombe cha NRM ebendera asingira no bururu omutwaro gumwe 1292 yakoratirwa Moses Bisheko owa Independent oyihireyo bururu 999 batyo bakoratirwa Bravo tumusingize no bururu 10,613 kandi obururu 2 mukaga nubwo bufire ababona babire besimbere ahabwa meya ahabwa Shema municipality
Omugandi Chance Kahindo ow'ekigombe kya Forum for Democratic Change niwasingira entebe y'obwa meya ahabwa Kasese municipality bwanyuma y'okusinga abandu bashatu ababiire bamwesimbireho. Kireya Kahindo Chance byavuga wazo gutenda the largest number of votes to be elected candidate for Kasese municipality. They actually selected a leader they wanted themselves to select. First and foremost, they have elected a leader who have been working with them for the last 4.5 years. And this is their victory. It's not my victory. It's a Kasese people's victory. Abasinjere obwa kansala nabo basimira babatorine. Continuity. Erongera ku some programs were not stopped because of the time or the timing of the election. Simbaza twarumvisa gushima abanyaskimu bona abo kubereza akaruru kila muno nimbaza kusima mukama ruhanga washobora kumpicha kilo cya hati kandi no kusobozesa urora yandabye mu karuru kano akabereka kumere kati kandi ninyonga kubanihiza abanyaskimu inywena tunambere muri yoku binge bindengero kusoma ubumerere mu kanso makabwange musanga cyange cyo kubanza. Municipality ya Kasese nekorwa division zishatu ezomu Nyamwamba division, Central division hamwe na Bulembia division. Amakuraga gashakwa Michael Atwachire na Gilbert Muhanguzi. Mwibare abanyamakuru bitu twazagaruka tumureho netugaruka. The management of Plus 2 High School in Bushenyi informs the parents, the learners and the general public that first term 2026 will commence on the 10th of February 2026. The office is open from Monday to Friday for those that wish to seek admissions in Senior 1, Senior 2, Senior 3 and Senior 5. The school is located in Nyakabirizi, Bushenyi district. For more information, please contact the head teacher on 0772 006 426 or 0703 069 869, or you can call the MD on 0782 489 111. Katochi katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeina chama chayo muhute katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba z'esimu 0772 9 0 Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product.
na hato tukikiriza ngo urika shemerere kutandika kwega hatshora inzira ngo abaze yamero ruju aha Aliana Junior School twehire kutebekana no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurunji twine nasare na primary aha mugankuru zishomero rwebihurose korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemiria abana nibareberwa kurunji kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasibwa buryomwe okwenda kumanyibura kuciraho zoro mushanju mukaga mushanju cyenda na mwenda 20 na mushanju cyenana na mushanju na zoro mushanju ina mukaga cyenda ni 3 nshanju na 8 cyenda nemwe. Aliana Junior School, a great start. Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chivura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Chaka boss multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyamba ho kwigura misi kireta manu masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwataka boss multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa chaka boss multivitamin drink nichikorwa bakaboz health products limited chamibwe UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakaboz okwedorori hanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 002 15 94 Otwiro ine chetengo cyo kushoma bunasi hamwe no buzarsa bugonje college of nursing and midwifery na yetawo wona abarukwenda kutandika kushoma bunasi hamwe no buzarsa kwija kwehanditsa ishomero bugonji omuri shema itende shereri rekatanu kwengu 2017 kandi nariyo kureberaho ombyo kushemesa abanasi hamwe n'abazarsa abo mutindo gwensi yona aharurengo rwa certificate hamwe na diploma nitweje sabeje bitu okutahe mpinduka ombyamagara kandi twine na za lab ezo kora practicals hamwe na library zo murembe otaferwa mu gishago kutunga mwanya go kushemera hari bugonje na college of nursing and midwifery kumanya birukiraho tera not 2 not chenda 25 ashatu neina Shuku Vocational School eri kushangwa Shuku Town Council omuri Shema bakuretera ubuhereza ubwebyo bwegese bwa senior ubwo murembe manyabiri ishomero ryo mutano eryabojo nabishi nibashomesa arts hamwe na sciences o na level kandi bine day hamwe na boarding nibahabasarizi abana bine taranta hamwe nabo abari koraje omukibina bine fully stocked library computer lab kandi timu yabo yo mupira ino mukago na Crystal Palace eyabungereza Shuku Vocational School ebishare byayo nibibashyira buryomwe kandi binabashomesa abatendekirweje reto mwana wawe agunjuke tera noti mujanje 2 nkaga na mwenda noti 8 5 2 Shuku Vocational School, education for prosperity. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Burukunywa chikopo cy'umwana gwa Uganda ni kutandikiraho mu musiri umutindo ni gutandikiraho
kusharura shoro menshi maze umwana ziri kutukura kandi zikuzire aha kube zitakuzire nizishara umutindo n'entasiya aha mwana gwawe waheza kusharura rindo mutindo yaniko mwana gwawe no buyonjo ahantu ndubare ubutandaro narahatira siminti kandi utaniko mwitaka yanjara kurunje umwana gwawe kandi utagurunda aha kuba wagurunda ni guhumba kiguretero kushara umutindo warinda umutindo nuba warinde entasiya na nukore ko umwana gwa Uganda umukatari kensi yona umwana gwa Uganda nugwa mutindo oguru kwesibwa obutumwa obu ni bukukiwa ministry y'ubuhinji enyamishwa n'obujumbi. St. Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bwo mutindo okurwo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okwika kurunje bigezo twine nemishomo yebye mikono abeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'imyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera beji okuguma bina magara marunji no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurunji okurinda jabeji no kubaho mwanya gobugwaji gwo kushomera mu kurunji ngabaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga tera esimu noti mushanje mukaga hatano ni 5 noti mwenda 13 ninga noti mushanje inamushanje noti 5 30 noti mushanje. Welcome home to entertainment, to Wi-Fi everywhere, to high-speed internet, to security, to first-class support. To convenience. Welcome home to MTN Wakanet. Superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/Wakanet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. St. Michael High School Rugazi nishamere rurunji eryo mutindo kandi riri kwesimisa nishamere rya gavumenti ahansi ya USE rya musinje gwekerezia nerya dena boarding nirya chira bojo nabishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library yo mutindo computer lab ninunji eri mu buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise mbuzi empunu kandi omubyemizano tino uri kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere byishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 2 8 2 2 30.
Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Makobore High School rukunjiri ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona erevo nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories ubuzima beji bona nibayikira iguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurunji ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurunji ebyo kwirinda birije. Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball, otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba wo mugasho nyensya nirishangwa rukunjira municipality aha mushozi go bureberezi obwa Kigezi diocese oburi kwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina hatano ni 3 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 82 nkaga na mukaga hatano ni 4 makumyana. Tugumizamo n'amakuru omukarura kagarukirwemo okutora no munyishengero webanda municipality Peter Agaba asinjire akarura ko kutwara entebeje akaruraka akashazibwamo abarukwebembere byo bururu mu district eyibanda 2015 ko kubanza 2026 bwanyuma y'ebivuyo no butikirizana ubwabarukireho. Peter Agaba yarangirwa aida barekenkija bwanyuma yo kutunga bururu mutwaro gumwe 2027 ari kusinga Innocent bakamuhara obiratine kibina kandi utungiro bururu mutwaro gumwe 2027 na Sarapio betungura ohire bururu igana shanju na mshanju. Electoral district and accordance with section 77 clause 1 of Parliamentary Elections Act Cap 177 I declare Agaba Peter who has objected Rubirata rugendo rworobi abo kwanyuze kwankatanika kwesimbo muri ibanda mu 2018 ibanda babachereza municipality tibi agenda kurunji na agaraka 2021 tibi agenda kurunji na agaraka 2025 twiza twaza katera karure 2015 nabwo byayanga. At last, we thank God kureba nkati yatukozireshi akaruru nkarabire mu Pito mukugamba kwe yashaba basinjirwe okumwegitaho okorera abantu konka kutwa kwashobiza abantu bo nimbasaba mutusasire abo kwa business politics kandi politics hatizwire abo kwa tizikagenda ko buri izoba okantu sima abantu abatuhagire kandi abitusobiza ni mutusasire mu makora gandi okurwo mukaruru ko kutora n'abameya omuri banda municipality Deus Mwerinde obiratine kigombe cyo butegeki niwarangirirwa ko musinguzi no bururu omutwaro gumwe 1355 ari kusingo birayine bendera Johnson Kanyomozi ohireyo bururu omutwaro gumwe 1323 Abanda babire besimbira hantebeji na Ansel Mwaronetwe otungiro bururu 2019 na Gilbert Mukama ohireyo bururu igana 5 bakansara nabo abasingire hine bagambaho netwe mazimani yenda kusima abantu bacyarahanga mazima mwebare abarukoramu abakupangisamu abombekeremu nangwa na municipality yona twajihangusya twajigazwara twashara streets azindi twajifora tourism center nintegwa kureba ngunarwana naba nimwe twakwatanisa nyenda kusima mununga benta ya ibanda abuko tuzira karungi kandi nyina masuko
uburyo mbasingire ayikirize kuyasinga na nasingirwa ayikirize kuyasinga. Emyanya igana nkaga niyeteriro mwakaruro municipality yibanda kandi abe byo kuteza karuru bashobora katambwire akaruru kateye mu businge abantu bateye mu businge security beriho abantu ba participating in big numbers ahande ngo zone zo kutora nabebembezi babo aha bwa memba bwa parliament obwaresweho akaruba kashazibwe mwebe byo kwezi 15 gasha kwa Timothy Mushabe. Webare Timothy Mushabe amakuru ago nugo garatusiya muherwa gacenshire agutwa twinere kireke ndkusima mnonga bogumere nitwe Serena Nuwamanya Loyce Gavah nabandi twakora nabo ntubendezo kurara no businje.